Data yang senang kita collect ni bukan data yang produce capabilities yang kita mahu. Organic data tu bundle dengan noise dan kita tak ada control. Synthetic pre-training bagi kita design optimal data shape untuk specific skills. Ni benda baru Bila synthetic pre-training ni mula? Sebenarnya mula 2023 dengan fee 1.5 dari Microsoft. First model trained only on synthetic data. 1.3 bilion parameter model train on cuma 30 bilion tokens. Capai results comparable dengan model 10 kali size dia. Wow, sangat efisien tu. So kenapa tak semua orang terus switch kepada synthetic data? Good catch. Sebab kena reconstruct entire training environment dari scratch. Sangat expensive dan time consuming. Can we actually work dalam practice? Boleh walk through kat aku satu example? Sure, katakan kita nak model yang bagus dalam mathematical reasoning, web data ada terlalu banyak noise dan